Era questione dell'origine della luengos che tous tem estat un misteri. Non serat pas suspres. Es testimonis mei ancias che sunt textes sumerias biels de pas mei de 5500 ans que constitueixen dungos junts hor recentos a rescalo de l'historia de l'humanitat. Per aco, filosofes, linguistos, archeologues e audes especialistos can estudiat era question des empuix bettins. Uei, che bam dungos esaja de descrubia maso qui nos sun eras hipotesis mages pertucan a origine de las luengos en 4 minutos. Tot per me che cau comprende la differenza entre luengos e lengatie. Io luengo che è un sistema de signes convencionals emplegat per la comunitat tenta pensar e comunicar, cum per exemple el basco, l'italià, el coreà, el mapudungun, el lingala, etc. Que hi avere entre 3.000 e 7.000 luengos vivos sus terra hoy en dia. Et lengatie, che è la capacità cognitiva che permette d'apprendre e implegar io umantio luengo. Aquella capacità che è innata a tutti gli esseri umani. In questa emissione che parliamo dungos dell'origine delle luengos e non pas delle lengatie, per tant ligats che possono stare. Quando parliamo dell'origine delle luengos, siamo generalmente confrontati a due categorie di teorie opposadas, eras della poligenesi e eras della monogenesi. Taha simple, eras teorias della monogenesi che considerano che tutte le luengos parlate su terra uei can per origine io solo luengo ancestral comune. E dunque eras teorias della poligenesi che perpausan meileu desenvolupaments independents de caucus luengos originals pet munde. Comencem per la monogenesi, e sustot per la teoria che è mei darrueit portado inter audes per Merritt Rulen. Tadet, io solo luengo che se rebadiude autobash 50.000 anza in Africa e cabere ad briudes millenaris evoluat en tutos eras autos luengos. Entada trova che pusat ar estreme metodis de linguistica comparativa entada reconstitui luengos ancestrals a partir de luengos conegudos. Pues, que ha reconstituït eras luengos ancestrals de queros medisos luengos originals e atau en anant justament darrer dinca d'arribar a io solo luenga original. Es sus tribals, que es basan sus mei de 1300 luengos gesidos de 32 famílias lingüísticos diferentes, que l'han permetut de descobrir 27 arradits o muts de la luenga que dits original. Aquests muts que són sustot termos de filiacions, partidos det cos, e caucas accions. Per exemple, cati, que seret mut en la luenga original enta designar uos, e un verbe come mana, que es podria arribar per demorar o estàs. Totu, era monogenesi visto per Rulen que è prou fragil o sus mantus punts, deja a nivell arqueologic, emplex de luengos que seren attestats abans de 50.000 anys perpausats. Aquí ho tapoc, arqueologues i paleontologues que han trobat objectes viels de dinca 100.000 anys que emplegan codis simbolics que no saberem pas podido transmetre sense passar per usatge di luengo. Tadets, luengos que seren deja estat parlados hormei abans era luengo original de Rulen, que daulius completament possible sus el plan biologic que hi hagusse avut luengos mei ancianos. En efect, el este humà que avere la capacitat de lengatge desempuix a menys 2 milions d'anados. Devau pas dire que avere emplegat aquera capacitat pendent tot aquest temps, mes era condició en ta que es desenvolupesse io luengo que era cumplido. Que cau tutti precisa caudos teorios a favor de la monogenesi que estiman que la luengo original es rebadud 100.000 o 150.000 ans e que avere seguit respandida de homo sapiens pet munde. Aqueros teorios que conegun cauque succés au pres de cercaires en genetico de las populacions, per mus que es troben suben correlacions entre grupes lingüístics e grupes genetics. Enta tornat a Rulen, e sus metodis també que són hor criticats, per mus una reconstitució de mei de 8.000 o 10.000 anys que serà tècnicament impossible per manco de material arqueològic i lingüístic. Tahabrac, aquera teoria no es pot pas provar, per mus el material ne suffeix pas entamia correctament et que te estudi. So que no è tutti pas debat que tutos eras luengos parlados hoy en dia que poderen viene de solo luengo ancestral comune, que poderen, mes, not podem pas provar. Al contrari, eras teorias de la poligenesi
que sostienen desenvolupamentos independentes de luengos ancestrales per tuts pet munde. Aqueros luengos que serán estados creados chic a chic, dio fai su pro similario a la descubierta y al expandido de la agricultura pet munde. Tara poligenesi, mantios ideos que en debat sustuta per paus de qual ni un passé y qui nos esteren eras luengos, mes que sabem que o luengo pot aparecer de manera independente. Catamuche, per esempio, e o comunitat de mainats surs en Nicaragua en els anys 70 o 80 que creen era lo proprio luengo a partir da re ucasi. Tutti, contrariamente a ciò che potremmo credere, poligenesi e monogenesi, per supposa, ne sunt pas completamente en contradicció. En efeito, hi trezau scenario que seria possible. Aquest, que consisteria tot simplement a dizer que totes les luengos que coneixem e constituiren o gran família, e dunque caberen o luengo original comune. Aquesta família de luengos que seria tot simplement era darrere supervivente d'autres famílies de luengos adaro desaparecidos. En tot aquest cupo cap, si o causo e seguro que l'origine de las luengos a tots tem questionat e heit debat. Mes, sense provas arqueológicos, arre nos pode saber perseguir. El origine de las luengos que será vejido da jamais un misterio.